Ayat pasif ianya ayat tingundan jakuk pengawak pasif ti lebih ngemerat ke objek asal nyadi ke batang elemen. Ayat pasif ianya ayat tingundan jakuk pengawak pasif ti lebih ngemerat ke objek asal nyadi ke batang elemen. Aram kita sama mendak contoh ayat pasif. Ke-1, bup dibaca inta. Kedua, bungai dipanjah sima. Ketiga, kasut ditusun demit. Keempat, kereta dituci laga. Engau adik ia. Kelima, bup ditusun lamban. Okey, ni bagi jakuk pengawak pasif engau objek dalam tiap iti ayat pasif tu. Okey, aram kita sama perhatikan. Jadi jakuk pengawak pasif dalam ayat tu ianya dibaca. Okey, dibaca. Jadi objek asal ya bup. Okey, jadi ayat pasif tu nerang ke bup tu tadi dibaca inta. Okey, bup tu tadi dibaca inta. Contoh kedua, okey, kita merhati ke ni bagi jakuk pengawak pasif dengan merat ke objek asal awak kira nyadi ke batang elemen dalam ayat tu ianya bungai dipanjah. Objek ia bungai, jadi jakuk pengawak pasif ia dipanjah. Okay, jadi dalam ayat tu kita nemu bungai tu tadi dipanjah sima. Okay, nyak tadi reti ayat pasif kedua. Okay, contoh ketiga tadi ianya kita berarti ke jakuk pengawak pasif terlebih ngemerat ke objek asal jadi ke batang elemen tadi ianya kasut tu tadi ditusun. Okay, objek ia kasut. Okay, jakuk pengawak pasif ia ditusun. Siapa nusun kasut tu? Demit. Okay, kasut ditusun demit. Ia bakal ketebalit dari ayat aktif tadi. Okay, jadi subjek tu berdepan tiap ayat aktif tadi. Dan dalam ayat pasif, subjek tu di belakang. Okay, laban ayat pasif tu lebih ngemerat ke objek asal nyadi ke batang elemen. Ianya kasut ditusun demit.